Manipur United Clubs Organization की General Body Meeting Pangthoktuna Kumja Lisingani Kunmangati Kuntaret ki Nouna PUGADABA Office Bearer Executive Member AMADI Advisors Sting Returning Officer Election Committee AMUCO na KHANKHRE AMUCO की Nouna Puna ba Khalaba Singh adudi President da Sorokhaivam Sanjoy Vice President da Helen Mitei Thambau Dr. Norendra Thoksom KSS Razen Mitei AMADI Koizam Santos Mitei General Secretary da Pratap Lesangthem Assistant General Secretary da Ningthosam Lokendra Mangang AMADI Yumkhaibam Inaucha Luwang AMADI Advisor da Wairokpam Gunendro Ningthosam Sham Sundaramadi Fry Latpam Devan Sarma Sinachingbani Sorokhaivam Sanjoyna Paumi Singh da Fongdorapada India Lengakna Sanariba Proxy War akan mamaong da condemn tawi Kumzalis Sangani Kunhumdoi da Thokiba Irang adu Haukiba Numita India ki Vice President na Manipur da lay Security Matik Chan lay adubu makoy mathaw pangthokidaba kari maramgino Security haibasi miyambu ngak sena bani adubu makoy na kari matat tawkidaba adu akan mamaong da yaning daba Fongdorakli AMADI AMUCO na safong lakpadagi miyamgi yaifana bathavak sing tawduna lakli makatana so tawkigani haiba wafam thamki China broken Manipur among day masi very unfortunate adugamba ko strongly condemn tawi government India ki policy kudimak sinchina yo ko ki miyam da asuk piri ba awaba setting ase AMUCO na kadime da so ko da bithon pen ngai oide amadi leba miyam projana ju pen ngai oide AMUCO na 1990 के छेद की साफों लकी बने अदुग लोइना मिया को लोइना ने इरोइना ना थबक थोरम मतम इशू के आदा तौबिल चक लापनी 90 के 7 दसु असोब मिया की ओइबा मणिपुर काइबे यारोय हाबि फोकस चक्रे अदुग लोइना 1990 के 7 दा यूनाइटेड नेशन जेनेवा दा 1988 की डीकोलोनाइजेशन बतुना 1990 देखना 2000 फाउ बनुदा लोइलम कोलोनियल कंट्री को दिम मसागी ओइबा राइट मांगलदी मियोट मिनै लेतादी अदुम लेबासिंग अदु निंग तंबा याय हाइबा यूनाइटेड नेशन पीबा अदुगी खुदोंसाब लौजरगा 97 दा कोई AMUCO की डेलीगेट अमसलगा अकोइ सोवरेन ओइ लेजगे हाइना जो कोइ हमजख्राबनी अदुग लोइना अकोइना हदुसु 10 डिसेंबर दा सेल्फ डिटरमिनेशन कोइ पामजरे मरमदी मणिपुर दा थेनरिबा सिस्टम खुदिमकसे आर्टिफिशियल ओइबा की अदु कोलोनियल ओइबा अदु कोलोनियल एक्सपांशन की पॉलिसी की मखादा ब्रिटिश ना 1891 की सथरपदो अमुक इंडिया 1940 की 90 की सथरपसे ngasi phawada unrest of the continue of policy of the colonialism ase koi masi koi support tokde yaningde aduna maramdi housing thar me dagi thukpa thokduksu miko modulation be yengo example ina kashmir na thokiba thogdo adu nimi nini humni manung losalga solve tobunga me I think 30 photos will like aduna aikoi ase yam civilized people amne aikoi the award pam de lete human resource wate sport wate education the wate aduga akoi ki pedi feed the wate forest the wate akoi mineral the wate akoi the water the wate suk sathiba sokut krabo leba amabo ngasi di amamba thasi amagi mounda kunai asibu thambdi manipuri lakuntrana yabang ngamloi aduna mai AMUCO na matalebe khirikta miyang loina miyagi thab award apasing ase aikoi phangana mo hanagani matamatangi aikoi na miyang loina na invite tawjrako kunai sid lebe miyak pipung pudimna khena bolitana aikoi kunai ase anoba new Manipur seminar se haiwa ko thamjari thank you